Riu aikaria Naivasha mena gikeno thutha wa thirikari ya kaunti kwambiriria mitaratara ya kuongerera thamaki iria-ini ria Naivasha niguo kwandandura wonjoria kaunti-ini ya Naikuru. Makiria ma thamaki ngiri mirongo itandatu ni ciongereirwo kuria ategi athamaki mambite kuhingirwo mihang'o-ini ya gutega thamaki kwa ihinda ria thiku igiri. Akiaria ihinda-ini riu murugamiriri wa urimi kaunti-ini yo Chepkwony ni augite ni riciria riega kuona ni gugukorwo na wandanduku wa uthii wa nambere na oho kuga ria riria rigumeire iria riu ni ugwati munene undu uria augite ni mwe gwika uthuthuria kuona kihonia gia kunina ria riu kaimana. Since devolution, this is the second time we are doing it as fishermen. The first restocking was done here way back between 2010 and 2011. All the beaches, the 4 beaches within the lake basin, has contributed almost 450,000 to make sure that this exercise that we have just conducted is successful. Oho muhuraniri giturwa kia ugavana kaunti-ini yo John Mututho ni ongereire kuga ena riendekithia ria thirikari ya kaunti kuiga keheri-ini kigina o mwaka gia kunina ria riu. Na tukithondeka keji system Lake Naivasha no tuthondeke no tukurie thamaki nyingi na gukira Lake Victoria. Keji system iria ria jago taru handu gamite ikejo maye magoka igekirwo cages mukahaga thamaki icio irio itegutindegithie na kuria. Na irisho tromasi hena thamaki icio nicio ikeni huana atia nimukuhota kuruta tani mamilioni matani guku na maĩ maya mutekuhutia iria na kuria mwena uria ungi. Aria marekinyitie gutafania mutaratara ucio ni hamwe na muikariri giti wa ene tutaru iria-ini ria Naivasha David Kilo na Paul Urina uria ni murugamiriri wa uriithia wa thamaki mwena ucio aria maugite ni ikinya riega ria kuona kaunti iyo ni kugacira kiwonjoria na njira nene. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.